i sinoć je vježbo kako se maše, tako da kad se najavi, baš ono da ga oduševimo sa pljeskom. A ti će desetka Ruslavskom narodu. Evo na samom početku, sve vas srdačno pozdravljamo. Ovdje za vas, od strada Paralele Žute Duge, na ovoj bini. A mi vas molimo, imamo dva zadatka na samom početku za vas. Prvi je taj, da svi zajedno ustanemo na zadnje noge. Ajmo lagani svatovi. I idemo zagrijati atmosferu do samog početka na ovom ulasku. Evo ovako da mi shvatovi, jednim velikim mjestom pozdravimo prvoga koji nam večeras dolazi u skalu, gospodina Bajraktara, Marka, ajmo! I pozdravimo onaj bez koji doslovno večeras ne bi bilo ništa. Naravno radi se o roditeljima naših mladinaca. Jedan veliki pljesak za Nadu, Tomislava, Vorka i Vericu! Dragi roditelji, dobro hvala. Sljedeću stralu ulazak. Glavni svjedoci cijele ceremonije. Stisnite te ruke i te pljesak, pozdravimo kumove naših mladinaca, tu su nam Stela, Luka, još jedan Luka i Barbara! Veliko hvala našim kumovima, našim roditeljima, posebno našemu Bajraktaru, a za dragi svatovi, da vidimo svoje ruke u zraku, idemo pozdraviti ona zbog kojih smo večeras ovdje. To su naši mladenci, pozdravimo Josipu i Gorana, amo! Našim mladencima, šampanjac dobro došli sljedeće podjelnim mladencima, kumovima i roditeljima, a sada jedna mala zdravica. Čajo, mikrofon je tvoj, izvoli. Dragi gosti, ja podižem ovu čašu u zdravlje naših mladenaca. Dragi mladenci, djeverovi, djeveruše i ostali kičeni svatovi, poželimo našim mladencima da na stolu imaju pogačice, pečenice, rujna, vina, šljivovice. Neka im sve zlo od kuće bježi, neka im rodi pšenica, bjelica, a u kući neka im budu sva zdrava dječica. Živjeli mladenci! Hvala našemu čaju, hvala našemu osoblju na ovoj prekrasnoj zdravici. A sad, dragi svatovi, kao što znate, slijedi nam jedan od najljepših trenutaka ovoga dana, ove večeri. Idemo vidjeti što su nam to pripremili naši mladenci, naša Josipa i naš Goran. Molimo vas, pripazite na malu dječicu. Biti će ovdje dima, biti će i vatre. Evo, samo čekamo od znak. Dragi mladenci, draga Josipa i dragi Goran,
Evo, ako ste spremni, ja vidim da jeste, plesni podi je vaš. Dragi svatovi, dajte nam veliki pljesak za naše mladice i njihov drugi mladački grč.